ҳунари таомпазии мардуми тоҷик дар ҳазорсолаҳо ташаккулу рушду равнақ ёфтааст. таомҳои миллии тоҷикӣ аз замонҳои қадим бо таъму бӯи хоси худ фарқ мекарданд. табиати тоҷикистон аз сабзавоту меваҳои гуногун ва дигар маҳсулоти ғизоӣ ғанӣ аст ва анъанаҳои хоси бисёр асраб боиси гуногуннавъию гуногунрангии таомҳои миллии тоҷикӣ гардиданд. дар фасли баҳор که آغاز فصل بهار است، مردم در زمستان مثلا بسیار در داخل خانه میخوابند، کار و پیکاری آنها نسبت به زندگی کمتر است و ارگانیسم آنها بدن انسان بیشتر ضعیف است. از همین جانب آنها تمام کش میپزند و به هر یک مردم دیه، به هر یک مردانی که برای زندگی به مرد دهقان آن رو میخوراندند، میگفتند که باید که از همین غذا، از همین طعام باید که ارگانیسم انسان، بدن انسان باید که نیرو گیرد، غذا گیرد و به مانند همین باید که قوی جوسه و برای موسم کشتکاری آینده باید که آماده باشد. таомҳо дар ҳамаи манотиқи кишвар ба фаслҳои гармову сармо тақсим мешавад, яъне мувофиқи гармӣ ва сардӣ ё ин ки вобаста ба вазъи ҳавою табиат бонувон баҳри хонавода таом омода месозанд. дар фасли зимистон масалан зиёдтар таомҳои равғанин ва гарммиҷоз тайёр мекунанд, чунки ҳарорати ҳаво нисбатан сард шуда одамоне ки берун аз хона кор мекунанд, махсусан мардон бояд бо таоми гарму болаззат таъмин гарданд. дар фасли баҳор бошад бештар хӯрокҳои мо аз гиёҳҳои шифобахши табиати кишвар омода мегардад. در فصل زمستان طعام‌هایی هستند که باید که مجازی آنها گرم باشد، چون که با سردی بیشتر نیاز دارند. یا در فصل تابستان نسبتاً طعام‌های سالقین سبک خورده می‌شود، مثلا دوغاب، چالاب و مانند اینها. یا در فصل تیرمون مثلا بیشتر کوشش می‌کنند که از خشک میوه‌ها طعام آماده کنند. اما برعکس این در فصل بهار طعام‌های آماده می‌گردند که بیشتر ربط دارند هم با عنصرهای فرهنگی، با عقیده و باورها و از جانب دیگر با همون سبزواتی که تر آماده می‌گردد، یعنی در فصل بهار می‌روید از همونها آماده می‌گردد. زاده کوهسار هستیم و از دوره کودکی تا این دم هر وقتی که به دیه می‌رویم، وقتی که خود انسان با پای خودش به اون تلو تپه ها میبراید و برای چیندن چکری و دیگر علفهای خوراکه و شفابخش و دارواری، یک احساس انسان رو فرا میگیرد که تصویر نشونده است. یعنی باید که انسان خودش لباس های سفر ببر کند و به کوه براید و از اون لذتی که در اونجا انسان میتواند به خود گیرد آن را در جسم و جان خودش احساس نماید. هرچی از نعمتهای طبیعت جمع آوردی، اون کوفتگی راه و برآمدن به اون بلندی و خستگی ها هنگامی که در دایره عائله از چیزهای طبیعی نوش جان میکنیم، همه آن کوفتگی خستگی ها فراموش میشد و آن احساسات و تأثیراتی که از چنین سفری طبیعت کوه به دست میاری هیچ وقت فراموش نمیشود و دائم با فکر آدم باز آمده میایستد که ما در همین جاها بودیم و این گونه احساسات تأثیرات برداشته بودیم. خوراک‌های عنعنوی بهاری اصلاً از غذاهایند که از غله‌دانه پخته می‌شوند. از گندم کوفته، نخود، لوبیا و بعضی گیاهای خوش‌طعم به مانند ریحان، پودینه، شلخه، جعفری، پیاز و غیره دلده می‌پزند که آن را گندم کوچه، کشک، باچ کوچه، آش کوچه و غیره می‌نامند. خوراک‌های گندمی رمز فراوانی سال و غذای سالم را ifade می‌کنند. مادر و بیبی‌های خودم می‌شنیدیم که علف‌های گیاهای تاجیکستان برای سلامتی انسان بهد نهایت ضرورند، برای سلامتی فایده کلان دارند و برای همین اومده تا امروز خوراک‌های ملی ما اومده به ما رسیدند. ما تا امروز از آنها
ҳар рӯз тайёр мекунем, истеъмол мекунем ва табобат ҳам мекунем бо алафҳо, бо гиёҳҳои Тоҷикистон. баъзе гиёҳҳое ҳастанд ки калорияи онҳо, фоиданоки ғизонокии онҳо қариби гӯшт, баробари дигар ғизоҳои сер калория баробар ҳастанд. масалан дар оғози фасли баҳор ҳастан мардум кӯшиш мекарданд ки таомҳои серғизо, сердона, яъне аз донагиҳо омода мегашт, дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ бо номҳои гуногун онро омода мекарданд. масалан мепухтанд таоми кашк, гандумкӯча, далда ё бож. яъне ин нав қариб якранг таомҳое ҳастанд ки маҳсулоти дохилашон якранг аст, аммо дар минтақаҳо шаклҳои гуногуни онҳо дигаргуна аст. масалан дар мардуми хатлозамин онро далда мегӯянд. дар баъзе ҷойҳои дигар, масалан водии рашт, калимаи гандумкӯча бисёр маъмул ва машҳур аст. хуб дар бадахшони кӯҳӣ бо номи бож машғул аст ва дар водии зарафшон минтақаи суғд кашк аст. яъне бибинед ки ҳамин таом қариб якранг аст ва дар дохили ин таом бештар донагиҳо, гандум, мош, нахуд, лӯбиё ва иловатан онҳо баъзан калоу почаи гӯсфанд ё говро ҳамроҳ карда ин таомро омода мекарданд. дар ноҳияи Тоҷикобод низ аз ин хӯрок васеъ истифода мебаранд, вале бо тарзи дигар. гарчанде ин таом ҳудуди як шаб анҷом дода мешавад, вале дар аксар хонаҳо ин хӯроки миллиро дар ҳама мавсим дарёфт карда мумкин аст. дар бархе аз минтақаҳо ба ин таоми миллӣ нахуд, лӯбиё ва дигар донагиҳо илова мекунанд, аммо кашки омода кардаи бонувони Тоҷикобод танҳо аз маҳсулоти донагӣ, гандум ва калои почаи гов омода шуд, ки хеле болаззат аст. дар иди наврӯз мо бештар аз хӯрокҳои миллӣ истифода мебарем ва дар фасли баҳор ҳама ин чизҳое ки дар хӯрокҳои миллӣ истифода мебарем кишту кор мекунем, зироатпарварӣ мекунем ва ҷамъоварӣ карда дар идҳо ва дар ҷашнҳо, маросимҳо истифода мебарем. ба ақидаи олимон аҳамияти муҳити сабз ва растаниҳои наврӯида дар ҳаёти инсон беандоза калон аст. ҳар гулу гиёҳ ҳамчун манбаи оксиген ва ғизои органикӣ ба ҳисоб рафта ба рӯҳу равони шахс нерӯи иловагӣ мебахшад. умуман хӯроке ки бо меҳ пухта шавад фарқ надорад, ҳамаш бо мазза меёд. хусусан дар баҳору дар табиат бо беҳтар аст, чунки иштиҳои одам хеле чӣ мешавад. баъд ин ҳис кардаистед бӯйҳои алафҳои гуногун хеле хушбӯй аст. ба ин хотир ман фикр мекунам ки хӯроки хеле хуб бояд тайёр шавад. гармиш яъне хӯроки кӯҳистонӣ ки таоми кӯҳистонӣ аст. ин хӯрок хеле маъмул аст дар болоби зарафшон. байни мардуми болоби зарафшон хеле маъмул аст. тарзи тайёр карданаш дар об ҳамун донагиҳоро мепартоӣ. вақте донагиҳо тайёр мешаванд, баъд алафҳоро мепартоӣ ва баъдан чакаро мешиканид, яъне об мекунӣ, баъдан ҳамроҳи чака дар ҳамроҳи чака ба тавоққӯ мегирӣ, барои меҳмонот пешниҳод мекунӣ. зимистон ки организми инсон то андозае хароб мешавад, масалан аз витаминҳо ноқиси витаминҳо мешавад. вақте ки масалан чунин алафҳое ки хӯрок тайёр мекунанд ва имконият медиҳад ки организми инсон тез барқарор шавад, чунки дар инҷо гандуми майдакардагӣ, нахӯди майдакардагӣ ва боқала ва инчунин дигар донагиҳо ҳастанд. бар зимми ин алафҳои аввали баҳор. дар нимаи дуюми фасли баҳор аллакай таомҳо гуногун мешаванд ва бештар рабт мегиранд ба сабзаву рустаниҳои аввали баҳорӣ. масалан мо медонем ки бештар мардум оши угрои оши бурида омода мекунанд ки дар дохили он ҳатман гашниз, пиёз, кабудӣ ва дигар рустаниҳое ки ба саломатии инсон фоидавор аст ҳатман дар дохили он ҷой медиҳанд. ва мақсади асосиам инҷо масалан нерӯ гирифтан аз витаминҳои тару тозаи баҳорӣ аст. мо медонем ки ҳар як растание ки дар сарзамини Тоҷикистон мерӯяд вобаста ба шароити иқлимӣ аз ғизонокӣ бисёр бой аст ва витаминҳои бисёр бой дорад. ва иловатан мо медонем ки дар фасли баҳор дар қатори ҳамун оши угрову буридае ки мо мегӯем, масалан таоми умоч аст ки ҳам сабук аст ва ҳам аз гиёҳҳои табиӣ, аз рустаниҳои аввали баҳор пухта мешавад. хуб масалан мастоба аст ки дар ин мавсим пухта мешавад. ва иловатан самбусаю мантуҳои алафин ҳатман маҳз дар фасли баҳор омода мегарданд ки инам хоси мардуми тоҷик аст ҳанӯз аз қадиму даём.
дар тоҷикистон зиёда аз 1000 намуди гиёҳҳои шифобахш мавҷуданд ки мардум хосатан дар фасли баҳор бештар ба онҳо рӯй меоранд. аз ҷумла сиёҳалаф, замбурӯғ, чукурӣ, ров, ҷағҷақ, пудина, шулха ва садҳо нави дигар растаниҳои табобатӣ аз шумули инҳоянд ки мардум аз онҳо хӯрок чой омода мекунанд. алалхусус хӯрдани сиёҳалафро дар ин айём бештар ба як қатор бемориҳои дарунӣ давобахш мешуморанд. ин ба ҳамаи бемориҳо даво аст, барое ки ин бисёр гиёҳи шифобахш аст. вақте ки зимистон мардум витаминашон кам аст, барои ҳамин мардуми мо баҳор ки мешаванд аз ҳамин бисёр истифода мебаранд, чунки беҳад гиёҳи шифобахш аст, ба организми одам бисёр фоидаи калон дорад. танҳо дар кишвари мо, кишвари офтобрӯяи мо 4 фасли сол дар шакли қолабӣ вуҷуд дорад. мо медонем ки ҳама инҳо воқеӣ ҳастанд. масалан зимистон албатта сард аст, замин карахт аст, дар он ҷо растанӣ намерӯяд. гарчанде ки имрӯз гармхонаҳо барои омода кардани ҳамон сабзавотҳо ҳаст, аммо то имрӯз дар миёни мардуми кӯҳистон ақидаҳое ҳаст ки он сабзавотҳое ки дар дохили гармхонаҳо омода мегарданд, онҳо аз дорувориҳои химиявӣ бештар тайёр мешаванду месабзонанд. ба ҳамин хотир хӯрдани сабзиҳои табиие ки дар аввали фасли баҳор масалан шибит аст, пудина аст, райҳон аст, дигар растаниҳои табиие ки худаш аз замин мерӯяд, ин ғизонокию фоидааш ба саломатии инсон зиёдтар аст. аз ҳамин хотир мо медонем ки дар дигар мавсимҳо масалан дар тобистон, тирамоҳ ё зимистон пухтани мантӯ, самбусаҳои алафин камтар аст, аммо дар фасли баҳор ин чизҳо ки худи табиат ба мо тӯҳфа мекунад, эҳдо мекунад, дар фасли баҳор бештар ба назар мерасад. яъне ба ҳамин монанд мо гуфта метавонем ки фарҳанги мардуми тоҷик дар ҳамин пухтани таомҳо ҳам бисёр бою ғанӣ аст, вобаста ба мавсим, вобаста ба фаслҳои сол таомҳо гуногун аст. ҳай модар ба орд мегирифт, дар орд як тухм мекарди, намак мекарди, об мекард, золара мегирифт. Золара мегирифт мемон, вай дам мехӯрд. То золар дам хӯрдана дега мемон, деги дар об мерехт, нахта мерехт, сабзӣ мерехт, ба лавзи мо турб мегӯянд, турба майда мекард мерехт. вақте ки вайо мепухта, оямо авход мепухт, баъд звола мебрид, зволара мебрид, ба корча тунук мекард, калону ба корча мебрид мемон, вай медохт, баъд дар табақчаҳо ҳар як кадами моро медод. мо 10 нафар будем, кадами моро медод. гарчанде ин алафҳо дар баландкӯҳҳо мерӯянд, мардум барои ҳифзи саломатӣ ба дурӣ роҳ нигоҳ накарда, пайваста барои ҷамъоварӣ аз ин гиёҳҳо дар канор намемонанд. шояд дастрас кардани ин доруҳои табиат заҳмати зиёдро низ талаб кунад, аммо дар бозорҳо нархи он на он қадар гарон аст ва ҳар кас метавонад аз ин неъмати табиат пурсамар истифода барад. бо хӯрокҳое ҳастанд, хӯроки мо отала мегӯем, инам бисёр хӯроки вай сабук ҳастай, инам бисёр барои саҳро мардум барои сабук ҳастай ва тезтайёр ҳастай. инро бо мо звола мегирем, оши тупа борик мебарем, инро бо ҳамин хелқатӣ медозем, ба тупакашак мекунем, бо орд умоҷ карда дарун ин ба медозем, баъд тайёр мешавад. барои ҳамин ҳозир ман тайёр кардани умоҷро нишон медиҳам.
و از همه تاوم‌هایی که بیشتر نسبت به دیگر موسم‌ها آماده می‌گردند این تاوم‌های اولی فصل بهاری است که در منطقه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان گوناگون رنگ پخته می‌شوند و امروز تعداد تاوم‌ها بیش از 500 عدد در فهرست ملی تاوم‌های محلی علاقه جایگیر شدند. یعنی گرچه که ما تاوم‌های ملی میگوییم اصطلاح کلمه ملی تا یک اندازه غلط‌تر است، زیرا نه هر تاوم رو ما ملی گفته می‌توانیم. تاوم ملی تنها تاوم‌های شده می‌تواند که این تاوم‌ها در تمام سراسر کشور یک رنگ پخته می‌شوند. از همین خاطر تاوم‌های ملی مثلا آشی پلاو یا قروتاب این تاوم‌های یا شیر برنج این تاوم‌های باشند که تاوم‌های ملی هستند. اما تاوم‌های محلی تاوم‌های هستند که در این یا اون محل دیگر خیلی پخته می‌شود. مثلا وقتی سخن درباره مثلا قیلبت می‌رود این یک نوع تاومی است که تنها در بدخشان پخته می‌شود. یا فرض کرده می‌گیم که آشی اوگرو یا که آشی توپا از اردی باقلا همین نوع رستنی بیشتر در مردم بدخشان کوهی آماده می‌گردد. یا برعکس اون ما بعضی تاوم‌ها رو می‌بینیم که خاص منطقه‌های وادی رشت هستند، خاص منطقه‌های وادی زرافشان هستند. از همین خاطر ما می‌گیم که تاوم‌های محلی مردم تاجیک در فصل بهار نامگویی خیلی زیاد دارند. طرز تهیه و آماده کنی آنها از جانب بانوان گوناگون صورت می‌گیرد و باید که ما از آن افتخار کنیم که فرهنگ بایوغنی داریم. واقعا هر فصل سال در تاجیکستان زیبایی و منفعت خود را دارد. اگر زمستان با جامعه سفید خود همه جا را پوشانیده در زمین برای در بهار پرسبز رویدن حاصل قوه میبخشد، با آمدن بهار همه جا سبز گشته دهقان و کشت و کار مشغول میگردد. گرمی تابستان به آن تخم کاریده دهقان نگاه بین کرده آن را میرویاند. در تابستان سبزوات و میوه ها به انسان سلامتی بخشیده او را به فصل طلارنگ یعنی تیرماه زرین گسیل میکنند. از این رو هر یکی ما را میباید که به قدر هر یک آفریده طبیعت که به ما عطا گردیده است برسیم. thank you